आमची मिटींग जाली ताजो आमी रिपोर्ट आमकां ड्राफ्ट मिनिट्स सबमीट केले आनीक वी हॅव डिसायडेड अपॉन द पॅरामिटर्स. Last time, as we had said, that the parameters which we had decided on was proximity to urban areas and sufficiently developed areas. आज आमी अशें म्हणलां की ह्योच क्रायटेरिया म्हणजे these parameters, but based on data supplied by the revenue department, which is based on the land revenue code. This is one important decision. And second is we have decided to include the Mopa International Airport planning area and neighboring villages as sufficiently developed. कित्याक आतां सरकाराचो फोकस मोपा डेवलप करपाचो आसा. सो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्लॅनिंग एरिया म्हणून नोटिफाय जाल्ली आहा. त्यो एरियाज आनी नेबरिंग विलेजीस आर शुअरली गोइंग टू गेट डेवलप्ड. सो त्यो एरियाज आमी विल फॉल इन द कॅटेगरी ऑफ द पॅरामिटर्स फॉर रिलॅक्सेशन. हातून जातलें सबस्टेन्शियली. नंबर इज दॅट यू शूड आस्क देम द बेनिफिशियरी. आतां आमचे पयलीं आमकां कमिटीक रिप्रेझेंटूय केला बाबू हरमंदर, हू इज द मिनिस्टर ऑल्सो द लोकल एमएलए. ताजे बरोबर लोक जे जांकां बेनिफीट मेळूंक शकता ते आयिल्ले. कितें आहा पळय, नंबर इज वॉट वी आर नॉट फोकसींग. वी आर फोकसींग ऑन द पॅरामिटर्स. पॅरामिटर्स आमी केले, आमच्यो आमी मिनिट्सान आमी पॅरामिटर्स घाल्ले आहा. हे पॅरामिटर्स आमी थोडे एक वाडयला म्हणटा ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्लॅनिंग एरिया आनी सेकंड एंड नेबरिंग विलेजीस. एंड सेकंड वी आर गोईंग ऑन दीस पॅरामिटर्स बट बेस्ड ऑन डेटा विच इज सप्लायड बाय द लँड रेवेन्यू कोड and the data which comes from the town planning and the urban development departments. Sufficiently developed area म्हणून कोण सांगतलो? रेवेन्यू म्हणटा ते तांचे साजा म्हणून आहा आनी ताचे ते सफिशियंटली डेवलप म्हणून ते सांगूंक शकना. अर्बन डेवलपमेंट आनी टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सांगूंक शकता. सो सर्टिफाईड बाय द टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट एंड द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. दिस इज वॉट वी आर. बेसिकली रिलॅक्सेशन आमी कशें दिता बाय deciding on certain parameters. What are the parameters? Last time the parameters was proximity to urban areas and sufficiently developed areas. These were the main parameters. Now we are adding one more. Is that Mopa International Airport area? Mopa was not included last time. Now we have added it because it is a notified planning area. And we are saying that we are sufficiently developed म्हणटा ते town planning department and the urban development department certify करतले. Based on the data will be based on land revenue.